يا شكري، امي جات لها الازمه بتاعت صدرها، هات لي الدكتور مسالك بوليه وتعال بسرعه. سلام. ماما حلوه حلوه حلوه، ماما 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 حلوه. دي جي غسطويس ريميكس. ثانية واحدة وهطردك لو سمحت.
دكاتره كتير، ارجوك طمني ان انا اتوترت. انا اسف، انا اقدر توترك، بس ماما حلوه. انا عارف ان ماما حلوه، قول لي بس فيها ايه؟ هتبقى حلوه. دي جي بسطويس ريميكس.